Veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi tutorial. Danas ću da vam pokažem kako da koristite Android uređaj kao VIP kameru na vašem računaru. Dakle, ovo je moj Android uređaj i njega ću koristiti za ovaj test. U opisu imat ćete link koji morate da skinete, da instalirate u vaš računar i da instalirate program u vaš telefon. Naravno, to će biti u ovom klipu, sve ću da vam pokažem, pa da polako krenemo. Dakle, otvorite link koji sam vam dao u opisu. Dakle, skinete ovaj klijent 6.0, otvorimo i instaliramo. Sada postoji mnogo načina se koristi Android kamera kao VIP kamera, ali po meni ovo je najbrže i najjednostavnije. Tako da, evo, kada pokrenete program, ovdje morate da upišete adresu od telefona koju ćete naći kada instalirate program u telefonu. Naravno, to će biti u ovom klipu, pokazat ću vam sve. Evo, nekako sad namjestio kameru da mogu snimiti telefon. Idemo prvo na Play Store. Gore ćemo da upišemo Droid Cam, da pronađemo i da instaliramo. Dva 2,5 MB. Evo ovako. Kada se instalira, onda ćemo da otvorimo. Idemo next. Sada, kao što sam rekao, znači ovu Wi-Fi IP adresu moramo da prekucamo kod programa u računaru. Dakle, idemo 192.168.1.103. Dobro. Dakle, kada prekucamo adresu, onda idemo na start. Dakle, ovako. I evo ga. Dakle, vidimo kako to sve lepo funkcioniše, stvarno lepo radi. Baš mi je onako zanimljivo da koristim ovako nešto. Čak mi je bolja ova moja kamera i mikrofon na mom telefonu nego ova VIP kamera što ja koristim. Sada, ono što je dobro, vi možete koristiti vaš Android uređaj kao Facecam. Samo treba da promijenite uređaj preko kojeg će ići slika, to je ovo snimanje. Kao na primjer pomoću OBS-a, sad ćemo da pokrenemo, evo ovako, idemo na Video Capture Device, Properties i ovdje promijenimo na Droid Cam Source. Evo ga, ima tu sad neka podešavanja, to vi namislite kako vi želite i kliknemo OK. Dakle, vidimo možemo da koristimo sad Facecam sa Android uređajem. Tako da eto, da spustim telefon dole da ga ne drži. Ja se nadam da ste razumjeli o čemu se ovdje radi. Mislim, veoma je prosto, samo malo trebate pratiti uputstvo i možete lepo da koristite vaš Android uređaj kao Facecam. To je bilo to što se tiče ovog mog tutoriala. Ja se nadam da ste razumjeli, ako jeste, ako vam je pomoglo šta, vi lajkujte ovo ili se prijavite na moj kanal i to je to!